Glumac Nicholas Lyndhurst, poznat po svojoj ulozi Rodnija Trottera u komediji Mućke BBC televizije, posjetio je ponovo Crnu Goru nakon što je 2013. godine postao prijatelj kampanje Svako dijete treba porodicu. Ovu kampanju pokrenuli su vlada Crne Gore i UNICEF sa ciljem podsticanja ljudi da postanu hranitelji i sprečavanja smještanja djece u ustanove u Crnoj Gori. Lyndhurst je podsjetio građane na značaj odrastanja u sigurnom porodičnom okruženju. Children need to grow up in a family. Happiness and joy, the feeling of belonging are essential for their normal growth and development. Speaking as a father, I know it's hard work. It's the best job. Sometimes it's the worst job. But it's certainly the best thing I have ever done. Tokom posjete, Lyndhurst se sreo sa ministarkom rada i socijalnog staranja, kao i sa hraniteljima i djecom koja su na hraniteljskom staranju. Također, govorio je na promocijama hraniteljstva u Podgorici, Bilom Polju i Beranama, gdje su svi zainteresovani građani i potencijalni hranitelji dobili detaljne informacije o hraniteljstvu. I've spoken today with representatives of the Ministry of Labour and Social Welfare. I've spoken to children, I've spoken to foster parents. And I'm happy to say that visible progress has been made since my visit in 2013, and more children without adequate parental care are placed in foster families now, and they're being provided with much needed love and attention. So thank you for all you've done so far. I know, however, it's not an easy process, and I truly believe that Montenegro, of all places, can do better. Centralna i istočna Evropa spadaju u grupu zemalja sa najvećim procentom djece u institucijama u svijetu. Zato su se vlade zemalja u regionu obavezale da će obustaviti smještanje djece mlađe od 3 godine u ustanove. Crna Gora planira da do 2017. godine ukine smještaj ustanove djece do 3 godine bez roditeljskog staranja. We all know that children need love to survive, thrive and develop. For a child to be abandoned or removed from his or her parents in the earliest days, weeks or months of childhood is heartbreaking and deeply traumatic. The vision is clear and can be realized. Montenegro is one of the first countries in the region to completely eradicate institutional care of young children, but there is a difficult journey ahead and much more work needs to be done to address this key human rights challenge. Zbrinjavanje svakog djeteta u bezbjedno porodično okruženje osnovni je cilj tekuće reforme sistema dječje zaštite u Crnoj Gori i najveći državni zvaničnici na nacionalnom i lokalnom nivou obećali su da će jačanje hraniteljstva biti prioritet. Nastavit ćemo sa daljnjim snaženjem hraniteljstva u okviru proširene porodice, sa razvojem standardnog hraniteljstva, sa posebnim akcentom na djecu od 0 do 3 godine. Također ćemo nastaviti dalje u promociju raznih vrsta hraniteljstva, kako u cilju adekvatne podrške svojoj djeci, koja je potrebna specifična podrška, tako i u cilju unapređenja položaja hranitelja. Imamo jedan isti zadatak, a to je da još više, još jače, još intenzivnije radimo kako individualno, pojedinačno, tako i kroz zajedničke aktivnosti kako bi promovisali ideju hraniteljstva, kako bi podigli svijest da je djetetu zaista neophodno toplo porodično okruženje i kako bi, čini mi se, postigli onaj cilj kojem svi težimo, a to je da sva djeca do 3 godine rastu u porodici, a ne u nekoj od institucija. Hranitelji iz Podgorice, Berana i Bilog Polja govorili su o svom iskustvu i pozvali građane da postanu hranitelji. Majka sam 3 djece i 4 unučadi. Gledajući reklamu na televiziji, shvatila sam da mogu i ja to da radim, jer su se u mene pojavile jake emocije koje nisam mogla savladati i uz podršku mog supruga Žarka, što sam mu zahvalna na svemu ovome, i moje porodice, ja sam postala staratelj 3 djece. Ja živim sa svojim sinom i želim da nekom djetetu pružimo odrastanje u našem domu. Želimo da to dijete odraste u našoj porodici, da bude voljeno, da se osjeća
kao da je naše i kao da je rastao i rođen u našem domu. Mi svi imamo jedan kutak u svom domu koji je prazan, koji može da se ispuni smijehom nekog djeteta. Hraniteljska porodica za vas sigurno, a za mene je to bila idealna porodica. Porodica u kojoj sam imala srećno i bezbrižno djetinjstvo, kvalitetno odrastanje, porodica u kojoj sam se iznad svega osjećala sigurnom, gdje mi je pružena bila ljubav, pažnja, razumijevanje i podrška. Završavajući svoju posjetu, Lyndhurst se obratio građanima Crne Gore. We, as human beings, I think we are very, very, very good at loving. I think that's all we really want to do deep down, is to love and to help. And the people of Montenegro have a fantastic opportunity of doing just that at the moment with foster care. To open up your homes and open up your heart and just love another child. Kampanja Svako dijete treba porodicu dio je šire reforme sistema socijalne i dječje zaštite koja ima za cilj da omogući svakom djetetu da raste u porodici.